Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qallallahu ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Sininna tomato wa malabbi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki mapuji tantigang ka lori sisi araja aku wasangan na fungal la ta'ala asaba ilalan na yawadwiwi na takwi waring yawatangang adisingan iwaring iwatong nakasempata hadir na saba asyat dapungang asyama ilalan na yawaniwi ipasiyama inasaba anu macawi na ipasisumpung inasaba anu mabila maka mesti malebangi panie nasaba si di pakaswiya kami na batuan na maraja di sisi na fung Allah Ta'ala maka mamagi-magi lalan na yawaniwi nasaba asya manasisumpungan tak nadiga ga iwala kang iri tujun na idi atau matapot na fung Allah Ta'ala sangadin na pawala suruga pamasin na mipuas sawan salawat na niya papasalamat masa ifongololori alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya simatajalukang asalamakang akatuwo nga wanwalino ta akatuwo nga wanwa akhirat na iya surugay lulungi pamasina upapahanap pun na ito masalawain na niya to mapasalamai masalori alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofadang makalit dari salang kabitarai dari yatupuri awala gading itu dak yasik na pangulawag makadadi gagasitungan na yakate rito yun na idiatan na fungal la ta'ala tuwo rilibot na yawan walingoy sangadin na salamakan makanya inti segala doa ketika kita berdoa kepada Allah na tomarilo doa Iyaka dua wali lima tace ngari bitarai mak dararadi na sabab pak dua nga dega ribaca sangadin na yatuto sinin na pak dungan na atan na fuwangi ketika mereka bermunajat ketika mereka memohon minta kepada Allah ya ko ibaca na sabati fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar asalamakan na sabak dicin na lino yakatay asalamakan na sabak dicin na akhirat no tumabila rifacala na fungalata pakaday guru tayanang katuminlodo watamma kalampi na padungan na tapi na kiya de na bace patutuk na sinin na padungan saman na tude na suku padungan na tapi na kiya yanang kaata mangoro rifungan latala na de na siya padungan napla na sabak to bebe na de ni sangi maka cukup kau baca tutu iya mana sinin na padungage mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah magai apa angkamana ni kutu padungang itatampu ri decen na lino decen na akhirat na tomabela rifacalana fung Allah subhanahu wa ta'ala maka ya kutomelo salama tu rilibot na yawan walino di gagas sangadin na mili sapa duan rupa agayaro rioranun no fungan lata na kituju na ibadah pagkasuyata na sabaati nurukan naman nanungang
Yang kedua, syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumoto malabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilalan na ako rangi maka difungan la ta'ala inna iddatas syuhurin dallahitna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Majapu fungan la ta'ala pancani wi 12 ulang ilalan na tasitawge. Berarti 360 na asuna minha arba'atum hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diagunkan Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tegayaro makaday andre guru tak telu tumbok matarate si di masarang. Iro matarate sulkaida sulhi jamuharrang na iro masarangi okoy ilalan na ular rajaba. Makanya lalan na iwaniwi kaki mutamaywi 23 rajab sisa pada 46 hijriah alik kedepuran na nabita bertapatangi 23 Januari 2025 aja jangan na fangulutan Nabi Isa. Makanya ilalan na yewe ular rajab ada beberapa sebenarnya amalan-amalan yang dianjurkan itu untuk diamalkan. Walaupun sebenarnya bukan hanya di dalamnya ular rajab, tapi di bulan-bulan yang lain. Tapi makadai ande guru tapa hikmai, angka memang kutus hitungan na 2-3 amalan, masarumalat diipukan kah ya ko idupe ular rajab na sereku wamang, malomori tujun na fakdungang na yak dampeng sinin na dosa ta atas salat. Makanya Nabi menganjurkan maka daya namutamai 2 ular rajab syakbak illa dopa ya leko barakak mundupe ular ramalang. Makanya ketupat dong ang ibaca makada Allahumma barik lana fi rajab wa syakban wa balikna Ramadan. Puang alengi baraka ilalan na ular rajab ya senge baraka alengi alam pirang umur apa baraka ilalan na alam pirang umur tak. Alengi baraka ilalan na adisinga ngiyalingi awatangan ilalan na ular raja basyabas serikuwa mengangkaki mulai ular ramalang untuk memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sinin na tumaw-tumalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Apa yaitu ular rajab? Ulan na fungal na ta'ala. Makanya makadai Nabi ta syahrul rajab syahrullah. Syahrul syakbang syahri, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Yaitu ular rajab ulan nafungal na ta'ala. Makanya para ulama menganjurkan yang natami ular rajab perbanyak istighfar. Jadi yaitu makanya yang natama ular rajab pegewi adam pirampi tarifungal na ta'ala nasabah illau adam pengeta. Makanya bulan rajab itu dijuluki adalah bulan syahrul rajab bulan nafungal na ta'ala. Berarti perbanyak istighfar. Ia kotame ulah syakbang ulah nabita. Makanya dianjurkan perbanyak salawat dan puasa sunnah. Tapi yang natame ular ramalang perbanyak amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ia tu ia ular rajab megalak de amalan. Sehingga makadai andre guru tak termasuk yana angka ko dupewi Jumat terakhir di bulan Rajab okono tuwa tumalomo na terima fungal tala fa dongage. Makanya ya tu ko bajai okoy capak na ular Rajab ilalan na as-Juma'i. Apa ya tu ular Rajab kalipi 30 sonah. Iya ko Januari lak diwisik makanya 30 sik. Apa iya ko 30 si dinatuji aso Jumat tamay pamulan na ulah Syakban. Berarti Jumat terakhir di bulan Rajab bajah. Jadi makadai andre guru tak iya na maka Jumai tawe. Na ope capak na katok ba pertamai pak katok baik na baca barakallahu li walakum na tura cinampak na mak baca kuluh wala bekatalu. Maka makadai andre guru tak ritujuna idi jamaah perbanyak membaca agi baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah tabati 35 napaki milodon na sabaat tukang ati makadai andre guru tak iya tuwa tuwe mustajab pak dongemo
Apa yang kau minta hajatkan kepada Allah, maka Allah kabulkan. Magai salah di waktu malomo na tarimo kung Allah ta'ala pak dongangi. Yan na to yoko capak na katok bapa mulangi, yan na to biasa na baca pak katok bay. Barakallahu li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Napatuda cinampa. Natudang itu cinampa maka day andai guru tak biasa ibaca kulu huwal lebih katelu maka yana rawat tu itabacai Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah tabatik katelu 55 aja na lebih aja na kurang maka cepat na ilo doangi na sabaat tukang atik itu mustajab pak dongan tak ya saya mustajab kemungkinan basa de na tula ifungal la ta'ala bahkan ada ulama hikmah mengatakan mawoso pi pak dongan miyetu wati na iya wasona pak dongan na sini na malaikat. Makanya jangan lewatkan besok. Apa iya tuko bajai aso Jumat capat na ular raja ba. Sini na tumatamalat yang ki hadi apa mi kami matoto ye aso ilal na ular raja ba iya kotomi lodong malomo mi matu ye tu pak dongan ni nakabul kapung ala ta'ala. Termasuk maka de guru taye na tamewi si diompuna ular raja ba perbanyak doamu. Apa koti itu situngan napak dungangi cinampak na terima pungan Allah Ta'ala. Makanya maka de guru tak pituan ni jangan kau lewatkan ketika engkau berdoa mustajab aja tu pak dungangi. Tega yoro pitui wani nomor di ilo doangi wani pamulan narajab. Tapi labak ni situngan na makanya taro ni upahangi kisari kuwa mengiwaringi umur malampik dupi ular raja buat topeng ini pakai makamalah. Jadi maka de guru tak nomor di wani pamulan na ular raja ba ilo dongi. Yang kedua wani patangan Sya'ban ilo dongi. Wani asyirana sulhijjah ilo dongi. Wani 10 sulhijjah ilo dongi. Wani allaparapitara ilo dongi. Wani 10 muharram ilo dongi. Wani Jumat ilo dongi. Apa iya bitu wani yakotomi ilo dongi itu mustajab bapak dongan tak. Baka maka de guru tayarang kato milodong aso juma ba'da asra namai ga pak dongan na opi tu malo mana terima pungalata la pak dongan. Makanya termasuk makare nabita ia ko tolong masyarakat buru aso sitongan na kami nam makasiyun ri masyarakat buru patujiwi aso juma ba'da asra. Apa mage kutu sitongan na makanja terus syariwi kiburu na tomati tak tau labuta. Itu situngan na aswe makanja mana sanis salah saraba kami si Juma satu aha tapi makanya nabi tayo komekolo masyarakat buru celengi witolabumu patujiwi asu Juma ba'da asar tapi ya situngan na kami na makanja ladai masyarakat buru wani Jumat tatik 2 tangga bendi tapi marat di pagaga mulai ye makanya kada guru tak baka termasuk ulama ta si Muhammad Sayyid Abdul Ghani makada ya namutame mes sejuma ba'da asra PGW je pak dongam apa okon itu sitongan na pak dongangi masih jak nama lomo na terima pungana ta'ala termasuk aso araba ba'da lori lo doangi matangangi nono bosie na takota pe kota nae itu hujang pertama di situ mustajab doa kita okoy suju pacapur ta ilala sumpah jange ilo doangi na sabaat tokang ati. Yan tu biasanya banyak orang ketika sujud terakhir kelala sumpah jana itu metah magi na sebab min lodoangi tapi kadai guru tiya na min lodok ko sujud pacapura mo ajak mo lepakan ilillah apa yan ang kata sujud pacapura ila nang sumpah jana na min lodo na lepakan ilillah musti mutlak batal itu sumpah jana makanya maka de guru tak minimal atau kang ati mo pakai min lodong oke sujud pacapura mo ilala na sumpah jana batongan nama kaya gaya tempat-tempat mustajab buat tomilodong termasuk maka de guru tak ia kumuloiwi wani pamulan na ular raja ba'da isya maka perbanyak doa termasuk narampi guru tak makada apa tutu situngan na wani makanja ilodot tolabuta apa oke tu situngan na wani itu na tomatiwit tajab pak duangan tegayir nomor di wani pamulan na raja jadi aja totak kalu pari tujuh na tomatiwi tilla doang itami wani pamulan na raja yang kedua kue wani patangan na Sya'ban makanya sidapi raja Sya'ban yang ketiga kue wani alla para pitareh
Set di ompo na syak walak baja tomelo malepak pitara takak barek tewani na nasabak pura ki mapuasangi siulang etana ilan na ular ramalan maka okko tuwani lodoang itu mati. Apa mega tawita ya na narate wanyan lepara pitara na makdo jadi letu subuh. Telu na jamah macanggore mak piparako mak burasa. Ada aja na kanila doang itu mati dah. Makanya pas hitungan na tuannya, makanya pakai nga gitu, hitungan na nade na totak kalupa. Yan na tunakada guru Taiwan ni pamulan na ular raja bila doang itu matimu. Wan ni patangan na siya pangin la doang itu matimu. Wan ni leparapi tarin la doang itu matimu. Wan ni jumail la doang itu matimu. Kenapa? Apa oki tu hitungan na tunat to matiwi tajab pak dunga serekuam mangiri fak di mondringan na nilo doang itu labuna na serekuam mana sabak fak dungan na rifak di mondringan na letu litujun na to matiwi na salamat to mate ta ilalak kiburu letu asokiyama to malabi yang kihan sinin na to malabi jamaah yang dimuliakan Allah termasuk maka de guru tafandri tae dalam kitab Manasil Akhirah iyo kumutamawi wan nipitun na ular rajab ang kasitungan na sumpaja sunna makanja ijabah tega yoro sumpaja sunna mutlak tajami patar rakasi sabire seleng oke raka pacapurat dah iya kumatinulu na mananungat tajama ya sumpaja sunna mutlak oke wan nipitun na ular rajab apa mirakan dah agi pake mapamupu kuliah sibawa kuluhu walla kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas aparakan nasi sabire selang okko piraka pacapurangi na tumak bire selang matinuru na mananungang maka dewi guru tak pemaliki mati ya kodena irita onrongi risuruga pamasina fungalatan itu di dalam bulan Rajab makanya yaitu ular Rajab ular na fungalatan mari apa ang kami matose di peristiwa batua ilalan na ular rajab na rampe guru tafandri te tomalak di yang kiharing agayero 27 rajab agayero kajadian ifamiraja inabi tak terime pakaswiya 50 sumpajang 27 rajab annaratuno 20 sek di masehi betuangan na 10 tong purana ilanti nabi tak mancaji surah telutus sebelum malaikat dapura dari Mekah di Madinah. Jadi yeri dipahat tak makada Isra Mi'raj nabi tak 27 rajab angka sitongan na 2 telu nabi ipamiraja itu yuruna nabi tak. Jadi bukan hanya sekadar nabi yang dimi'rajkan oleh Allah angka memak 2 telu suruna fungan la ta'ala ipamiraja yuruna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gayro pangurut tak Nabi Ibrahim itapangiri api malumpa-lumpai di tengah ko barang api justru dia kedinginan dan menggigit ipassalama ri fungan la ta'ala mari macakila pung api apa yan ang katuwaga na dena situro ilo na huwang ka musti din nakajadiyan biasa maka de guru tatamakaw apiye tapato do ano maruncingnya tapawuno ano moso iya kaya tuwa-tuwe na sitinaja na de na situro ilo na huwangi musti de nakajadiyan ipassalama Ibrahim ari tengana api malumpa-lumpay macak keilalan na kobaran na apiye maka itulah waktu dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pangulutan Ibrahim alaihi salam pangulutan Nabi Musa salah satu nabi dijuluki kalamullah mampu berdialog langsung dengan Allah mampu bercakap-cakap dengan Allah agan nasa pangulutan Nabi Musa puang tapi tasay rupat tak serikwa mangimenti pulana tak pekusok baki nasabatan rapapeja puko maka Allah turunkan cahayanya na panon no tajan na fungal la tala takbet ko bulu hancur bulu marana silolo na pangulutan Nabi Musa maka day andre guru tak patapulo so na patapulo wanin na marana Nabi Musa mite tajan na fungal la tala tungka nabuka matan na agi ni tayo hancur umagay unrowoso na tajan na fungal la ta'ala maka itulah waktu dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pangulutan Nabi Yunus nasalewi umat temaka kaduna de namilu mangkali nga ada warikada nabi
umat temaka kaduna ti yang mangkalinga baca nasalay umat na yemo ko balewe ilalawatan na balewe na sa baatasalan na Nabi Yunus di gaga na baca sangadin na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka itulah waktu dimiratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pak dongan na Nabi Yunus sikri iya koto malasa. Yan natunakada nabi tadalang kita irsyadul ibad. Iya sitongan na iya koto malasa perbanyak kau amalkan doanya Nabi Yunus. Apa dua mitu sikri nanti ko malasa iya. Pak Megato jatuh ko malasin at niya pa ato darike. Maka iya pa yun namanya manasa diyo kupurami matoy mak darike. Kami matoy iya na mak darike ingat manyamacek di Tuhan na sading. Iya pa namanya mayo kupuramana nginalang kali nga bali bulana darike na napi manyaman na sading. Kadai guru tak dijik na yatyangi mak darike. Makanya iya ko tomala satu sitongan na dua misikri na tomalasay. Nomor di baca pak dongan na Nabi Yunus kapatapulo na patabaca kuluhuwala kasiratu. Iya tu kuluhuwala pak bu jangan kau anggap remeh. Maka daki ya pula magay mau ponco iya tu kuluhuwala. Apa salah satu surah Al-Quran yang terpendek setelah inna a'toina kuluhuwala. Apa yuro inna a'toina telu ayat tapi kuluhuwallahu ahad apa ayat? Kuluhuwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi, dua mematut malaikat titingi wali-wali. Na yero lampi na panina malaikat mapamuli capat na iwatal letu capat ni tamur. Maka de guru tak Syekh Muhammad Saidi yana angkato mapamula malasa na baci kuluhuwala bikatelu barakat na yaitu kuluhuwala mancaji wipati pola sejukuna watak kalili. Ya kona baca bikatelu dena jaji malasa yaitu bajandah. Makanya Nabi menganjurkan perbanyak membaca kuluhuwala. Maka de guru tak ilalana kita irsyadul ibad. Ya angkato malasa na baci kuluhuwala kasiratu nafakis sikri ketika malasa riwatun na malasa maka tenrikiyak katay na sabak lasanna na takulisuri pamasina kung Allah Ta'ala melona yasumpayangi jukuna maka Allah utus 70 malaikat masumpayangi jukuna. Aja tahirang. Yana angkato mati na melo yasumpayangi na tiapa jamaralu bukan tanda melo na nono bosie. Kenapa? Cahayanya matahari dihalo ribuan malaikat turun dari langit untuk mensalati jenazah yang itu tempat ini. Maka neguru tayo kilam manifutami lalatanay, maka Allah sendiri langsung menjaga jenazahnya dengan riulla alati letu sakiyama. Maka watun namate na tiaje paja masarut yuku na mawani manasa maka dua ngasodong panimatina na de pito gaga tanda-tanda makada mak bukalalem. Ingat mawangi mematoy hajukuna melona idio melemak mana patemak buku-bukunna bakang ifakiro jari-jari limanna. Kenapa? Berkahnya itu surah Al-Ikhlas tomotomalapi yang kihat. Sinin na tomotomalapi jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi tak di Isra Mi'raj kan okoy tangla ruku lebih turaja Pak. Magi na pamiraja. Afa itu waktu itlai amul husdi. Ya senge amun husni tahun kesedihan tahun duka cita masare nyawana nabi tamagi dua torifojin na lisuri pamasena wangi rotue. Makanya yaitu ya kona nabi tak nakan syara ini nawa buraiwi syara ini nawana ipamiraja rifungan latala sekalinya terime pakasuya sumpahnya. Tapi ini lah fong tamatapuan na fong Allah Ta'ala. Baja na sangadiye, nakan ne sara ini nawa, nakan ne susah, nakan ne masalah. Nauji ki fong Allah Ta'ala. Aga melo ifukan ka, nomor sini. Ape sandre ki rifong Allah Ta'ala. Yang kedua tunangi itulah sabar. Paya itu sabar itelu. Sabar na sabak parintah matinulok naman nanungan. Sabar na sabak larangan manini puli kunapi sangkangang ifong Allah Ta'ala. Tega ya sama kada manini puli kuna pesang kangang ifuangi. Namo made ciri tujun na fakita tawe. Makanja ri tujun na fakita tawe. Masale agame haja tajame itu moto malak biyen ki had. Na yato na makukui. Batua akasulangan na dek nak kada made cedek nak kada masana. Ya na makanja me di tujun na fakita mate musti na jama tawe.
Makanya ya kuyasa ngaliwi atau matapa na anu masalah aja di tajamay magi manini ki hole kuna pesangkangang fungalatala sakbara ritu yunda anu necece fungalatala sakbara ritu yunda larangan na fungalatala sakbara ketika ditimpa musibah sapuru arwai pasakbara iatie napaki mawarekada makada na uji ka fungallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tak masare nyawana atinna dimi'rajkan oleh Allah untuk tarimi pakasuya 50 sumpajam. Magi na masara nyawana Nabi tak namorosi di amurina lisuri famasina fungalata. Italai Abu Thalib. Iro Abu Thalib masih surang nyambuk na Nabi tak. Na iro Abu Thalib tempat sandarnya Nabi. Na iro Abu Thalib falla fi arona Nabi tak dega gawarani arak kafir gangguin Nabi tak ketika Abu Thalib masih hidup. Tapi angka italai pembaikotang itahangi ifo gangian re na inungan na salangi watiro apa ia salangi watiro cek dek mopa mega mopi kapere makanya itahang andre na inungan na naluru mamimi doko na Abu Thalib na malasa na sabalasan na lisuri pamasina kungalata talumpulang mati na murina mati si bainina fangulutta Siti Khadijatul Kubra makanya itu waktu an-naratuna 20 sek di Masehi makadai andre guru ta'amul husni tahun duka cita tahun kesedihan yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan tentu ilalan na iular raja bapak bui de gagas sanganin na paringerangan. Aga je melaw yingerak de gagas sanganin na aparingerangan itu juna ibadah sumpah jata. Apa iro sumpah jangin na terima Nabi ta engkau pandita pahangin maka da yesengi pakasuya 50 sumpayang engkau pandita pahangin maka da okoy bilangan na tuwat-tuwe makanya 50 waktu sumpayang na tarima na bita tapi engkau pandita pahangin maka da taniya ko bilangan na watu tapi okoy bicara na rakange berarti sumpayang na tarima na bita 50 rakan na iro 50 waktu tak bagi dua 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah makanya itu sumpah aja sunata ya komelo ibilang iri kina 40 hatu 5 waktu yang mana maka de guru talam magfurullah angkane sumpah aja sunnah rawati tak bagi dua muakka gerun muakka angkane sumpah aja sunnah pasapi waktu ripalawangan na sumpah aja para luta ba'diyah qabaliyah angka sumpah aja sunnah duha tak tahajud tak witri tak mutlak tak ya komelo i jumlah 45 waktu sumpah aja sunnah 5 waktu mancaji wajib berarti jumlahnya 50 waktu yang mana tapi yang kata pandita pahami maka datanya aja okko bicara na waktu okko bicara na rakange na 50 rakan na sumpah aja na terima na bita 10 pitu rakan na mancaji wajib 30 rakan na mancaji sikri okko isaliwan na tu sumpah jange makanya ya kesumpah jawaji melu jumlah 10 tu pitu rakan na yamanan. Loro tak patar rakan. Asra apa rakan na arwani yamanan. Magaribi telur rakas 10 siddi. Isa apa rakan na 10 5 subuh rakas 10 pitu. Tapi iya telur rakan na mancaji sikri okoi isaliwan na tu sumpah jange. Makanya dalam kita fadilah amal. Makare Nabi tak ya nafura ko masumpah na sabak bere seleng si boleh-boleh na asikri ko cinampat napa ko milla doang makanya ya ko fura ki mak bere seleng malahiran isikri isaliwan na sumpah jangin aga ibaca subhanallah 33 dena wa dilebih dena wa dikurang alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 berarti ya ke 10 pitu tambah 33 jumlahnya kali 50 yang mana yana tunak kada guru tak yana angka tahu masumpah yang itaka beri latu bere selam na pure mak bere selam masikri pure masikri min lodoang pala dek bak itu hakikatna na jami sumpah janna 50 rakan yang mana tapi angka tahu witapaha ina pura mak bere selam sama nang kabuka to pupana na supole ko masiki na jagan ilo doang. Nah makanya guru tekur itu menroh hakikat itulah sumpahnya. Makanya 50 rakan na yang banang. 30 isaliwan na sumpah jangan malahir yang manca di sikri. Ira 10 pitu rakan na manca di wajib.
makanya kalipu 50 rakan na yamana tomato-malap yang kihadir. Maka ilalan na ular raja baka di gagas sanganin na paringerangan. Maka da jagay sumpah jamu, palihari sumpah jamu. Maka iya kotomate, amala pamulang iparesa, de gagas sangadin na opi tujuan na sumpah jang itu motomalap yang kihad. Imon dipiya tu seketa, imon dipiya tu puasata. Ina makanja sumpah jang musti makanja tu yaitu amala ibadah lengi. Tapi upan na masalah sumpah jange, macote masalah ibadah lengi itu motomalap yang kihad. Apa yo kotomati telu si bangi si dua rewa si dimi munro si bangi caleali petaka pa ilalan na kiburuta aga yaro rewa nomoro si di waramparang na yetu ye waramparangi palamunya wato motomala bi yang ki hadir mag ye kotomati ye natane di salay tu waramparangi na warampara tak pasalay de pagaga sajara ko kampunge makadaan katok kuruhe mate ipasilam lolo waramparana apa mako batewe makaswasu makaresu yana tomate yana tania warang parang isalai ki idi salai tu warang parang itu motomalabi yang ki ada pi pasalai na salai ki keluarga maka de gaga sibangi celeali ilalan na kiburue sengadin na amala sumpajang itu motomalabi yang ki yana tu nakada guruta angka may pasumpayang ngimajasi pa na mewas gampalurang mewas si bawa daripada tumalampude na sumpayang. Cocok ini. Angka may nasa guruta. Angka may pasumpayang ngimajasi pa na mewas si gampalurang daripada tumalampude na sumpayang. Apa yo ko pas sumpahnya majasi pak angka nang kawat tu narube sifat nah apa itu sumpahnya bentinga poli ku anu na cece fungala taala inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar angka paboto melo ta masalak kali nabi yang penting mas sumpahnya mo na sabab sumpahnya na malahirang sumpahnya na nasali abotoran na tumotomalak yang kihan tapi kira-kira tomalam puna sengalena makan jak warek kadan na rifadan na rupa tau masih pak malaikat kedo nabi dek na foji sikatin naripadanna dek na foji lucaki pakitan naripadanna tapi dek na sumpahnya dek gagalala tomo-tomala yang ki hadir apa itu na itu masalah miga tu je bahasa makada taruh nak dek wasumpahnya ya kumalampu mo taruh nak dek wasumpahnya ya kumakan jamu sipaku nang kaje tu pas sumpahnya ngaliwa ya sipak ya nano galungin ati apa aja paling cengi pitau na balik galungna mari apa mal kalelam itu sipana kade guru tak taruh ni maja sipak nas pas sumpajange mari nasabak sumpajanna nasalai itu jamang anu masalah atau motomalap yang ki hadi baka makade guru tak ya na angka pak bere jamak pas sumpajan kita lari capa amatingan na ya na angka mo pas sumpajan na pak bere jamak italari capa amatingan na de gaga na fuwa dari waktu milo na lepu de gaga na fuwa dari 7 milo na mate sangadin na baca kalimat pacapurannya kami na malabi ada kalimat pacapuran na malabi de gaga na baca sangadin na kalimat la ilaha illallah apa ya memang itu intin na sinin na ibadah ijaman hakikat na syahada angke kesumpajangi pangkaukan na syahada na sebab sumpajang yana angka to masumpajang makanja taratik na jenik na tamila la masigi makanja takabari na tumaknina na taturuku sujud tudang tapi yana dek na syahada ilalan na sumpajan na mutlak batal itu sumpajan apa iya tu kasumpajangi 5 nih nomor di tatongi na sabat takabari yang kedua pakasingi bacana Fatihah syahadat tak salawa ilalan na tahaya itu tu na sabab beres seneng magai apa okometuri inti sinin na ibadah okpiri tujun na syahadat itu motomalak di yang kihadim bahkan angka tomatoa ko daerah Pinanong arwa pulo na 5 tong umuruk nah si puek watak kalian akan nastaro jarak antara masjid dengan rumahnya kurang lebih 100 meter ya konala ni tongkat na irita na siren rengi aja na letu masigi mak bereja mak masumpajang rewa lo bolana maka dia anak nambu aja na toko masigi lo masumpajang na morosi dinakan ne usul matowa ni mabela toni takkalalui tajokai nakan na toni lasa dina mana safak kitata
tapi aga nasa lapong ambo na sa parang awo matoa musaki kumundin na masigi mo pasisumpulat to ko boleh inor upake makatanilat to ko masigi makbere jama na saman na de namanya mapapina di ko yakotan ako masigi masumpaja. Ternyata ketika di ujung kematiannya engkau boleh bolana sabiwit kadasta napakumita tahu semenjak mancaji tahu kak semenjak maringeranga napana engkau tahu wita capa amatinganna de gagana fuada sengadinna kalimat la ilaha illallah magai apa sumpajanna mancaji wi inti hakikatna ditujunna syahada itu motomalak di yang ki hadir. Makanya makanya guru tak ya engkau pasung paja pak berejama italari ricapa amatingan nah magai iwarengi alomurang dek nagaga na fuada kecuali kalimat la ilaha illallah. Maka dia Nabi tak man akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah. Ya na angka tahu dicapa amatingan na puade syahadat Allah dahalal jannah jaminat tamas surugah. Sinin na tomoto malabigin ki hadir. Saya kira inala kafa folat tukangi. Mamagi-magi mancaji wi akataja ngalori di manang. Terutama ditujun na ibadah mahdata. Terutama ditujun na pakaswiya wajita. Terutama ditujun na sumpajange. Na sebab sumpajang. Na di nagagan na wala kang ifungan la ta'ala. Ditujun na atau matepet na. Sangadin na pawala suruga pamasina mi puas sawain. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.